Pozdrav ljudi, ovdje je Serbian Gamer. Danas igram jednu igricu po imenu South Park The Stick of Truth ili šta god. Sada biramo kako ćemo da izgledamo. Da vidim, to može to. I ako ne znate šta je South Park, to je jedna jako zabavna igrica, verujte mi, znači samo je na engleskom. I evo South Parka, tu mi živimo, jej. A u stvari neću, ajde dobro vidimo ovo. Samo sekundu da uključim nešto. Resolution, toga. Verovatno ću vam napisati prevod na ovome. Tu dole kad se bude vidjela. Ne znam, verovatno neću. Da napišem ovo. Ovo je naša nova soba. Ovdje previše. Ovo malo smara, ali ajde. Da vidite. Da se podsjetim komanda, nisam ovo radio odavno. Igrao u stvari. Da vidimo. Shift je za trčanje. Joj. Nisam se još navikao na ovo. Space. Zaključano. Idemo ovdje. Ja znam gdje treba da idem i znam da sam ovo igrao, ali zaboravim ponekad. Mislim, ovo nisam igrao pre, ja mislim, 6 mjeseci nešto, ne znam. Ne znam ni ja više u stvari. Mama je rekla da je ovdje. Kako se zove? Da su mi tu gore. To. I sada idemo napolje, naravno. Prvo ovo. I sad idemo napolje. Totalno zaboravim na ovu igricu. Tu gore imamo nešto, to se sećam. Tačno. Dobro, idemo i sad ovog šutnem. Dobro, ovo nam je novi prijatelj. I ovdje počinje South Park priča. Sad idemo ovamo. Ovo je Cartman. Sad još samo čekamo. Idemo. Ovo je carstvo ljudi, a ima i carstvo, kako
kako kažem, elfova, ne znam ni ja više. Dobro. Sad idemo kod karte mene. Sada napucamo ime. Serbian gamer. Ne. Kako god. Jeste da je ovaj jako dobar, ali dobar i ovaj. Ajde, fajtera. Sad idemo po oružje. I da ova kvit. Sad imamo to. Sad nam je prvi fight, sad se borimo protiv ovog. Ovdje će vjerovatno biti prevod, ali vidjet ćemo. Vjerovatno neće. Bum. S druge strane, nisam biran glasovima ljudi iz nekih drugih zemalja, već glasovima građana Srbije, da štitim interese Srbije, njene građana, to ću da radim. I mnogo sam relaksiraniji nego što mislim, zato smijem takve stvari da izgovorim. Smijem zato što dobro znam da što god da uradite, Desni klik za odbranu. nikada nećete biti pozdravljeni ili pohvaljeni. Nije od toga. Već sam bio ponosan, recimo nedavno u Granicu, kada sam bio samo jedan čovjek koji prišao to, da ne kažem da nije to. Sad ćemo malo mi. Jedan ozbiljan čovjek. I dalje se sećam kako se ovo radi. Ne mogu da verujem. Što se dešava, vidim da svi samo nalaze zamjerke, svemu i svačemu. Ali da nije bilo vaše vlade, mi bismo imali možda 2.500 mrtvih, ovakvih i 20. Kada sam pogledao, Okej, sad ćemo još jednom da ga roknemo. što sam od jednog čovjeka tako nešto čuo. Bum! Naš posao je bio da radimo Bum, bum. da smo požrtvovano, I puko je. smo ozbiljno, radili smo Tako se to radi. svakoga dana. U razgovoru s Angelom Merkel, u trenutku dok je svirala naša himna, i kada sam pogledao malo na levu stranu prema Reichstagu, gdje se videla srpska zastava koja se visoko vijori zajedno sa nemačkom i evropskom zastavom, Pre nego što uđemo u kamp, ja moram nešto da proverim. Tako da vratit ćemo se za sekundu.